Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. David Lindok Marshallong ya ubalo jubna pajba akum uba jelut uba light pad dangshen na along ka office Deputy Commissioner East Kasils District ula syak kembyang hagi pulit ka East Kasils District hennegas ngi khalai terik uleber arjar khat khandai na gawai ga jaka ka ba usyong ri tengen hagashnong madan rating Shillong uba David wala syak pengat hadu live khandai teli ki mokot duma kam beman tang ha East Kasils District Udairu usnar nongtu uba jumlin ban jelut ru ya ki kentai habalit tu na ki yeng ki sem jongki. Ula light pad biang man hakan riu terik ulber na po ka pongsyai jong ka pankhana ka along ha office deputy commissioner. Laban kedaw hang ni ba uba jelut ula light pad labun sien na ka kti jong ki pulit hadien ka jing syakem ki ba kentup ya ka jing light pad na nongpo civil hospital ka balaja ha ka life way terik unaitung arajar khat nyo bat kumju ru na Shillong civil hospital ha ka por ba ki pulit kidang yalam medical check up ya u. Kad kum gajinya tu jong Superintendent of Police City uba S.A. Renja ki pulit ke East Kasils District kila register hado live kondai teli ki kes persya ya uba jelot hakeleng ki police station jong district uba jelot ya uba jukot sinru do Phantom Uriki u Albert but uraja ula syakem nengkong house name arjar pra na Shillong nrei hauni uju usnem ula light pad na Shillong Civil Hospital Hadien gani ki pulit ki layo kembyang ya u. Nrei ulayo ya lailo no house name arjar shipho hadien ke jingyo jamin. House name arjar khatway ki pulit gila kembyang yo ba jelot namar ke jingdon khti hakikam tu bat jelot kentai bat lakem ya u na kashnong jongka kurim badon ha nong spung bat ki pulit gila register case persya ya u hakibabun ki police station ka East Kasils District. Uba jelot udairu ubalangat teng ha ka Meghalaya Preventive Detention Act khat khandai spa khandai pesan kat kum ka kendon live bracket iway jongkani ka an. Ki pulit jungi bat mengirup ngila tresitom kat bala ban identify patch A ulai kumno danchano te kajing tresitom jongki special party jungi police party nata pada ki police officers bat ki pulit apa kani pon kam lamba mentaka sing korsan baje ila yo kembyang ya u David Lindok alias Phantom alias Bajulot bagi ong pre yo kemu ha korsan baje na po madang ting area kat baudang syang bandrung bau mudrung ha po ko cyber cafe namar bangila tip ya ka movement jongu bat ka ki kam ki baule ta pada kadau khamla hi ban phet jangai ru khamla ban ja jangai ru because ngila budien yu bat menta sikum oh porsan baje la ban kambyang ya u David Lindok bat menta udan hapo ka custody ka jongi police shen ngi sele ki kam ya ki mat ki badan kampan le menta ngin sa tap yang piang yu is forward yu shokot bat sa tap yang yu po kaje menta kala de kumba shita yo tam e mano bu light pad te kuma we ping ngi kham song click ti ngi kham song touch mane ngi la budin bat menta sing la man kam ngi ta jan dia hadu menta ngimpat yo complain ngimpat yo jing ujor na kanu kaliang na nang nuru ba ula le kini kam na bangat harai nadu kisi ba u ha to si bu yo pet uni ubriu ulang persang so ban yo e chaka ka ba biang bun ri la dia bun disguise la dia ni nawar bang ni kham kuma we ping budin bet ya kayak yang jong kum ka information bing yo takada ngathari umpat yo la ringamla ban ong pat ya kata bu lale nom le until anas ngayo complain nom menta nomar mengidang syok kami mentangin follow up yang uya che wan kumno kat kum kacing petai jong ong ba ngala ba petai ni bu ong bu sa saklau ni ka klau ayu ngin dang le kan ko ni because the menta dang sikentang dang syok kami ti ha pangile ko ni ngin sapet ada udan hari jono ngin sapet usa kumno tak kita pila ban ong kalong ba udang mut mandrung ko cyber cafe kemudian apa madang terteng te ha to por mga yo information no ong kibrijungi ba umde ban apply no pick up na ud because ngila yo positive confirmation ba umde utau ba jundo ha katung ka report bing yo kan ni ka sin ka live yo pet na ka ti jong ki na ki pulet te number 1 kalong ba jing sha ngila yo kem ya unu bru ngimde ngi ban ensure ba uktu bru ba kem num lat pet ti jungi te hoi admit kita pakadon ke jing tunah lihat ha maybe ha ka bamlong alert ki bru jungi te kat kum ka ki case mengala register bu pet atau si tingin sepengat kita kendon accordingly but nang ni syakmat I hope nga try ngalah ban ong ba kani kanum jasho lalu mentang singin forward saya usakot
Marba already ki cases ngila don te ngin sapet lom no transaksi na pas ngala pan batai hapo ka East Khasi Hills district ni don live kandai tali ki cases live kandai tali ki case persya ni upre bela register tanga East Khasi Hills include kan bu phat not include ten ngin include kan ni mu phet kan long sok